U susjedstvu profesora Baltazara živjele su dvije tetke. Tetka Klotilda imala je psa Boba. A tetka Matilda imala je mačku Mimi. Kao pravi prijatelji, oni su se svakog dana posjećivali i izmjenjivali ljubaznosti. I slavni profesor Baltazar često je dolazio u posjetu tetkama i pomagao im u njihovom hobiju. Tetke su naime bili pravi majstori u pletenju. Njihove su kuće bile prepune dokaza njihove marljivosti, vještine u pletenju i dosjetljivosti. Jednom su sjeli zajedno, pleli strpljivo i dugo i ispleli dugačak tepih. Kad je bio gotov, pošli su da se prošetaju njime s kraja na kraj. Bio je to pravi užitak. Onda su stali razmišljati što da još ispletu. Bobo se dosjetio prvi. Isplešće pulover za profesora Baltazara. Pulover je bio ubrzo dovršen, ali nešto s njime nije bilo u redu. 8 rukava. Otkuda puloveru 8 rukava kad je svako pleo samo 2? Pokušali su iznova. Opet isto. To ih je sasvim utuklo. Počeli su sumnjati u svoje sposobnosti. Tako ih je zatekao i profesor Baltazar. Srećom, Baltazar je znao kako da ih razonodi. Pozvao ih je sve na jedan koncert. U gradu je upravo gostovao slavni kvartet Oktavijan. Oktavijanovo muziciranje vratilo je svima raspoloženje. Ali kad su se vratili kući, tada se Bobo dosjetio. Njegova ideja oduševila ih je i pohitali su da je ostvare. Osmeruki pulover bio je kao stvoren za Oktavijana. Odmah je otplivao kući da se pohvali. I rezultat nije izostao. Svi su oni željeli samo jedno, pulovere poput Oktavijanovog. Tetke su bile polaskane, ali su se i zabrinule. Bilo je nemoguće isplesti toliko pulovera odjednom. Bio to problem koji je mogao riješiti jedino profesor Baltazar. I on ga je riješio. Izumio je neobičan stroj, štricikl. Gotovi puloveri izlazili su iz njega zadivljujućom brzinom. Oktopodi su bili presretni.
A novi način pletenja bio je tako zabavan da ni profesor Baltazar nije mogao odoljeti, a da katkada ne sjedne na svoj veseli stroj. Baltazar, Baltazar,